ni MUTAI TV. Hende watinda ata musese mwendo kwa latu seimwe kalivu ndini wa kilungu kito ngaliko ni ingia studio vala tuithi wanake director wa ikundi ya Blink tuithi watu inene ya maundu makonetie akisia akava mwena alame na Mamutha me mwana na indi edhiwa wina ikulio yikonetie kana yikonetie ikundi ya Blink kana wina ikulio yikonetie akisia akaka na alame na Mamutha me mwana ikala mitambo ni naituma otomani wa kuisila namba itungu vina ila ni ile itatu kenda imwe itano 23915 9 nitovikia kuthi watu kwa tiani na kuna ndiye kithia kana ni wakwata usongio wakwe kana usefuso yini mukethia na ndimu thocha kilunguni kito mweni utwa muthenyani wa mundi ya mutaviweni wewe na eka hata karibu sana. Asante sana madam nyekwa masieto nitawa Kennedy Magoma wa Siocha na ni mwikali wa Machakos na ninye executive director yetawa Blind and Low Vision Network kana in short Blink na twithia ofisini wa Minister of Agriculture room number 6 bao nivo ofisini wito we na tuambie uthukomi wito 2016 as a community based organization na kati ya maundu asu onthe ni twithia tuithukuma andu ala mena mamutha monzu na tuthukuma Machakos na mituki ni tunambe uthukuma na andu ma Kitui but twambie ba Masako twe na ikundi sieta self help group in Machakos ni vakuve 75 groups na Kitui no twende kuika registration twe anda mwavuli wa Kitui County Disability Network ko no twende na uthukumi usu and in the process ni tuimina mwaka ni tuthi kundu kwita amakuani ni kenda twitwe Blind and Low Vision Network Lower Eastern na kwa undosu na no twende na enge kwaliuka nondo twita wa Blind and Low Vision Network lakini tukwenda waliuka twitwe Building Inclusive Kenya ni kenda we are incorporating disability sionde ukethia ti disability ya kuona yeyoka ukethia ando ala mena mamutha onthe nituma thukuma na nimekwiwa tuima thukuma ko vaundi vone tonya kwase ni twina different programs for persons with disability kwa mfano kwika ovo wa governance ovo wa income generating activities ovo wa health nono nituvundi asi ovo wa HIV and AIDS nina aniaseni na nene ovo wa economic empowerment na also nitwika referrals ovo wa education na ovo wa rehabilitation na tuyambia kwa mundu lo tusiaisie yo nitao kila mwika muno ile mbetani yitu ya ukamba yu undu wa mbee ni kuhamasisha andu asiai alamena siena disability maikama vithe mamaumilie ni kenda matonywe uthukumwa ni serikali yitu. That's the first step. Undu wa kele ni tutataa kutavya alemavu maikekalemana no sio mambe siendu itonyo umatethia tando kwa mfano kwambia income generating activities ve ala matuma asiondo ve ala maiyangu ko ve ala methe ana mboko ve ala me mathukuma na moko mao in general. So we are wito ni kumea mwikekalema na nomu wakamweke hata muthukume na undulo ungitwika ni ku advocate for their rights kenda mundu no koseiwe kana rights siarke ni they are violated ukethia ni tutonyo manene kana ni tutonyo monea bala matonya uthi ni kenda mwethia ni matonya usiwa kena ni right yesu yake ya break wani kenda matonya kwikata matonya utetheka tusa samu the work tuthukuma va Machako na we unanene ya maundu makonetie ni mwempa wa andu ala mena Mamutha me mwana malikendini wa maundu makonetie utongo ikana governance yo mwika aki ata yue ola twikae nitwika barasa nitwenda tukeka barasa nitwenda tukatembelea ikundi tukamatavia kana ovo wa kuthi katika serikali na kumanya mwithukuma hata ni kindu kisio kana mumanya MCA wakwe atonya kuthukuma hata MP governor na senator atonya kwikata atonya kuthukuma hata undu wake ile nituma encourage maka participate ka kindu twita public participation ila kweto public participation ni maikale kumila nikenda makaumia maoni mao
Kwa mfano ila tunasova sia strategic kita hata county integrated development plan ya Machakos. Netu atavisia nomena Mamutha monzi ma participate ni kenda maumia maoni ala meenda uthuku mwata within 5 years. Na andu maketu the same ne mana ndi maendie make up public participation na maumia maoni mao. Nondo twe andu mwale akumia maoni menyu kana mwale akwethia in the CIDP bai maundu menu metheaka methea kwithukisia muno na niwese no mvaka meke katika budget kuni tu encourage ya andu Mamutha monzu meiwa bena kindu kita public participation no mvaka mathi na mayumia maoni mwao akene gutwika na ni maundu meva kana ni challenges siva ila mwesi live ndani ila mwethi wa mwinena kana mumanda myanya ya utongoi. Yu ondo wambe niwese andu aingi mena disability maina mbesa sinuwese kainge during elections for example andu matume ambesa mbingi muno ukethia kenda ndu ina mbesa kulika kungangana na ala mena mbesa ni vethe ana challenge na ondola ungivethe a challenge nominations inasio ukethia yu political party ya amua ndi munenga mwanya muyikata muyikwata ndiwese even in the constitution ye ni tunengete myanya lakini wese yu yalika siasa ukethia yu andu amena Mamutha monzi ni mekwikata ni meutiwa etina lakini tuende yao madhuthia ni maika kwengo mangangane. For example, like now Kitui County mena MCA ele iveti meketu hata meketu nomination umwe ni wa NAC Kenya ni wa NAC na keula unge ni wa Wiper na va Machakos kwa bahati nthuku tu ya kwata mundu nomwe uko represent persons with the disability ko vulnerable challenge tu nayo lakini tuike ya nundu ni tuendete ni tutatete kwa senetu kwenda meya ya lolwe ya liolwe na ondula unge koti ni ya ileo tutavia Supreme Court tutavia mundu la weta persons with disability mianya yao ya ileo kwate kanata nondo nita katika law na loophole sievo ukethia you political parties no sio mianya yesu ukethia you katika Kenya you can imagine about 21 counties sina people with disability at the county ukethia asu ni makosa na yu ni asendie sini meya weva matumie wethe ani meututia etina so we have been complaining lakini tukasisi meya onayo ona thina na ni wanene ya maundu makonetie serikali yo inyweta ikundia the blink itamuika ni kana muikithie kana myane ya utongo indini wa serikali kana mivea kibathukanio ni ya kwatikana undu wambe ni tutatete uthukuma na serikali sionthe ithu twabangi tuenda dialogue tukwenda kuikanisia mavia kana ndeto tukatata uthio mathuthia ala me serikali-ini please ila munenga na mianya for example ya you know no kona yo when election ni sibetie you tuikulia magavana ala ila muandikana mutate juu chini mu make sure na ithu people with disability ni mwekata ni mwatunenga mianya na nini katika for example like Machakos County ve andu aingi muno maneki hata manaandikiwe unakitio na mone iwa no ve ange maneki hata manakwatie mianya even though niwese katika katiba ya IT twailo nengwa 5% job opportunities but unfortunately say 5% tuinesa kwikata tuinesa ubikia na yo niwese nayo katiba ya IT progressively na niwese kendo progressively ndito yese kikabika ende nikeza to vike 5% lakini no tuende na ukoli ya serikali kana ndo ala atongo imaito me katika serikali mame kishua ni matunenga mianya nikenda persons with disability na market maandikike na ala matonyo ku electiwa ma electiwe kana ala matonyo utweka nominated mameke hata manominated chunicho tuende na ukoli ya serikali zitu na niki miane ya gender yithia wa ya vata muno miana nikibathukanio muno kwa alame na Mamutha me Mwanya nwese uvo wa agenda ni they are very important ndo andu taka kainge andu akanimatia wa etina muno maundoni ukethia they are not informed ukethia ni me discriminatewa ukethia maikumilwa ni ketha mamanye ni chao kiende
ni chao kiende unakenda boy child na kewe ona thina lakini akame na disability they have more discrimination kote ya ome nundo wambe nuithe ainge mayese kwinenea mayese kweyumilia na enge ukethia una discrimination katika even the family level evo. For example, ve ando mundu muka mina usia musio ukethia itagwo ni brother siake aye onandwa ile ku inherit kindu ba ukethia ba uni kwekata ni thina. Then also gender based violence ukethia ni meo violate in one way or another na mayumanya methiva na mekata ukethia isu niyo yethia in a big problem ta ithwe ko vo wa agenda ni tukwenda ku inisisite muno iveti na tumanengwe mianya na moso boy child na mo manengwe mianya na niki miana yithai ya bata muno ya agenda kwa miana kwa ndu kivathukanio nwese ni very important nondo wa mina unengwa mianya nwese you are able now to raise your family utena thina nu kwata ukwati kwa nje mwe kana ingi na no manya utonyo twa issues cia kuba na utonyo onena na onikenda utethese na nikenda akumilie weta mundu na nitawona kitona kwikwa muno takika highlight wa nikana withie ni utethio kwa alame na mamutha me mwana yukila kitonya highlight wa ovo wambe one na ola naisie ando mena disability maika vithwe ondo wa kele ando mena disability manengwe mianya ya mawia maondo wa katatu ila kwina barasa kana vena kindu kiende cha silikali ni maile utabwana ni maile kwithia matonyo uniform onondo nayo information ithia a challenge mama ando vala mai nikenda moke na mama umie chao maumie maoni mao nuzo twasasia ula mundu wikite kiatu ni umewese pala kikwekata kio mubinyia no malaingi ando ni makothete kwenda utunenea lakini ithu twenda twinene ithwe ene. So it is very important persons with disability ela kwena barasa kana ela kwena any public participation nimekumia maoni mao na nimekwethukeiwa na also ando ala me kosa hii ni chao information makametwa in the right direction nikendo ando ani matonyo thukumu na weta we director wa ikundi ya the blink yes ni chao wika kana muthuthia andu kunza alame na mamutha me mwana vamwe naka ni kana withie na ni matetheka yukira twika ondo wambe ni twikite public barazas ni tuthiuka tukanenia public katika different areas tava Machakos town ni twikite valasa va kundu kwita wakalundu kitu ni twikite kundu kwita akwa bonza tukatavia andu please umiliai andu amena mamutha monzu muika mabithe na toima tavia kila twika tukamatavia the importance ya kweka registration taikundi makakwatana makethia mena chao mena ngwatane unweze aswahili maesi ya umoja ni nguvu na udhaifu na nini na utengano ni nini ni udhaifu yu kethia makwatene makasovya ikundi different ikundi ukethia yu mundu ona ayuka atonya una manage nesa na atonya umethukesia na atonya umanya chao mathina ala mena vyo na kaingi nituma advice ya makathi katika ofisi ya chief ukethia most of them ni mumeo kwikata meo komania nikenda una silikali ni kwikata ni kumanya kila mekwika na kana kila maendesia na ni chao kubikio yumo na matunda ma uya wenu ya ondo wambe ni ngwenda utungia mungai muvia nondo one thing is that if it is any disability nisiende kweyumilia like there is a lady wa Mumbuni North Madam Jerita she's a friend of mine ni wa nganganie muno kukitea kivela cha Mumbuni North nuko usu that's a big plus nda kekwata lakini she was I don't know number 2 or number 3 na anganganete na aume and she is a lady with a disability so that is a plus to her tayuta kitu yona na nena there are 2 ladies namo they are MCAs that is a fruit on our side tayu Machakos to na board ya Machakos disability board and we have several ladies who are there who are going to be makaethia mairani affairs see people with the disability in Machakos no kona isune plus
na ukethia una katika kuandikana kwa mawia ni ladies na kila mundu andu mena mamutha monzu they are being given an opportunity ukethia yuna mo nimekwikata nimekumina. I think that is very important to us. Na nichao ikundi cia serikali vamwe na ile itesi ya kiserikali itona kwika ukethia na mwala mena mamutha me mwana na ni matetheka vamwe na kuikithia kana nayo ve na miana ya gender imbalance nini wa utongoi. Persons with a disability ni maende na ukoli ya serikali mbe tafadhali tunenge mianya nengai ibetisito mianya nengai aume maito chao mianya na andwa mashirika ange matema ke serikali ila mwena mwanya please give a person with a disability mwanya nikenda 5% tu nene ya katika serikali na katika private. For example yuta Safaricom ni ekite nesa muno ni andikite so many persons with disability ukethia nitwiwa muyo. I wish makambuni alange no matonya okwatia the same like Safaricom manenge of people with disability una watu unene au monde. I wish there was a person with disability ukethia you unaithwe ta people with disability nitokweka hata nitokwiwa muyo. That is what I can say for now. Na tuisonga nambe kulyo yingi yitukuma walawe ni chao nayo mewa ile tono se ubwe okaikithia namo andwa ni matetheka kuma kula kwi serikali you meya we. For example niwe wone na ne mavena Machakos Disability Act ya service kuma 2016 yukela kitialete no board kwekata kwambia wea lakini ne ngutongi ya governor witu nondo nuna make yata ni wa megazete ye. So now they are in the process of kwenda kwambia chao meetings niwa the members are there, the CEO is already appointed, the acting CEO evo actually metele ni aseni niwe no budget metele ni kenda make yata mambe wea na mo kitui kila tuekete ni tusobe timu ya weta kitui disability bill katika county assembly. Kutuenda ukoli abunge ma kitui county assembly tafadhali mube tukithie mwanyo na mituki nikenda with you andomena mamutha monzu ma kitui nimekwika hata nimeo kwenene ya nimeo manage affairs ciao na mbesa sioka instead ya manage wa na andwangi ukethia ni sio manage wa ni body created. Yes. No babe mundu kuletie etawa Stephen au kuletie no ikundi ya Blink ni itedha cia maniwa amanyewa. Yes, actually kila tuekae undu wambe Blink na resource center information education communication center twina computers vau ofisini kwitu kenda wina mamutha monzu na no kwenda okwivundisya obo wa chao wa computer no uke ofisini kwitu nundu nitunenge tu ofisini serikali tukanoengo space na twina computers vau na computers isu no they are disability friendly and no twende elko si upgrade in one way or another ko umumanyiwo koka no wiki hata no we vundisye computer anani free of charge hivi to ikweka hata to yoku vithia undo wake ile kenda no kwenda usoma. We have some books in our library there our resource center no uke usome na kendo kinda kingi tweka referrals ukethia no to refer katika kenda no kwenda imundi sio wa moko no to utume katika Machakos Technical Institute for the Blind kana kenda no wena thina wa school fee no tutajite kuandika o proposal na vaya like now KCDF neve Kenya Community Development Foundation niende na ututethe cia andu maitu no tutuma sieto ya andu ala mabetukite makatunenga chao makatunenga mbesa mundu akathi school as long as no kuone there you are needy na no wikite nesa katika kisomo. Nani musiasia tonda kwethiwa wina ikolio yekonetie ikundi ya Blink ni ikundi la ithinikia maundu makonetie akisia akava mwena ala mena mamutha me mwana no tukulie kolio yaku kwisila ile 3-915-23915 na ndi ikolio yaku ni usungi watu inake director wa ikundi na iwo twende kuthi watu inena nisema maundu makonetie ala mena mamutha mwe mwana na vamwena aki kana akisia aka na tuisonga nambe ni mwithi na eni kana mwina ngewa ya mundu utethekete kuma ikundini yenyu utono tunenga
andu ala matethekete moe no aingie ve ange twa oie mbuku no se we work with the groups tuthuko maana ikundi tuyosa individual person yake kata akatetheka lakini nini se ve kikundi ketawa ethingu ba mutitoni ukathiva u wethia ethingu maende ena utuma chao ni maende ena utuma chao siondo ve kikundi kingi kita high hope kiba ya kimutwa unamo nitwa matwaiye nguku na ni mande na kwikata na ni mande na kwea ve kikundi kingi kita Machakos Central Group na monitwa manengie mbuku sungura na momake kata ni mande na kwea ni hope ni mande na utetheka nundu ni mande na kwikata na uta ta yuta kikundi kikiva withingu ni matuma siondo siondo isia makonge na makasovya sabuni makata na ni makomana kila wakana bauke mutwa mutito ni sorry ukethia ni mande na kwikata na mande na uthuko mamawia mako na ve kikundi kingi kikoma na ava ya SCK kitawa wasio ona na moni twende na mabundi sio wa table banking ukethia nimekwikata nimekuya mbesa makanenga na loans ukethia kila Friday ni makoma na makane mundu akoka akosa loan akathia aketethia alafu tukeigwa na akatunga indi na itunga na ni asia now for the last 2 years ni tuthukumite na sapio ta you by the end of this year nini se ando nimeukwata benefit kuma kwa te kindu kiki ta table bangi manethia methia mekite na kwa amethia wana maundu makonete utongo ikwa akana aume yes. Ni mwithana eni alama vikie kwithi wa maitetheka kuvikia uyu na etha mevo matethekete kwislansia eva yu kila twekete no se undu wambe kila mwika mwambe kindu kita sensitization kwamba ma sensitize kumatavia no se okumila na no se kweka maundu in a different way na no se una kwinenea no se kwinenea is very important chuni cho twekete hata into twambe before tutambe una ukunenga kindu mbe no mvaka umanye kwinenea wa umanye kweyumilia na umanye kwimanthia we mwenye ta mundu then from there they twauma bau nibo yutu kwambia yitu ukulie wenda tu utethia ta kana wetu wenda tu sukume mpaka ba no ndo vai maana tuke tu nenge for example siendo sia kwambia wea na twa unenga we mwe kwikata we mwe ko manage lakini nengo tungia ve mivia inge o nganganete kutethia alemavu kwambia okindu cha kwikata ve ange matethizwe ne shirika ita Light for the World manengo kila mundu akanengo shilingi miongo 20,000 akastokiwa stock yake na akekata na akaendea na ange no twende kwanza twambe umabundi sia package ya siendo sia kuata wika marketing ya kuata na waile ukwikata ila customer wikata oka katika dukani yaku nikenda dukane ni customer na yewe chao yewe wo na kana wambe kulea ku package siendo sia kunesa kana kupanga siendo sia kunesa nundu aiwe mulemavu so we are encouraging them ombo wambe wa kumakweka capacity building nikenda yutu amina ba then that's the next step yutu manye yue we ni wa qualify to utethia yes now ka tusonge nambe twende na kunena ni sia maundu makonetie akisia akava mwena yes. Andwala mena mamutha me mwana yes. Yo ivindani ila mwathindwani yes yo ndwe muthoka siata na insia ibandwa itumeka kwa advocate akisenyu vamwe na kwikithia kana mwane wa miana ndini wa utongwe yue kanene asio katika ovo wa haki especially muno siaka twaina thina muno tuyambia nondo nwethia aka ne me ainge tiatwae no kethia yu kwa bahati nzeo kana nthuku no kwatie kana brothers make makambia omutavia yu ndo ile kalava ni wa ile ulungu kana uthio manthe kitheka kundu kungi lakini twaendie twanena nia nando twamea mundu muko kana kivetikie kina haki ta ando alangi ni cha ile inherit mali ya chao ya asia imao so actually ni twakwatiwe mbau ni ma chiefs na assistant chiefs whether are you ando ala menda olongwa ni maekie kwikata ni maekie olongwa na aume ala mabua wanwe say there is a gentleman in Masi wabua wane brother yake I know ndo Indonesia ndiye siekata si alika kethekane na nondo yumondo na disability wenda manya kila kiende kana maybe ni si anaitwa yes chao brother yake akoka akamuvua
na tuoka tu amwe that is not right no ndo isu ni ko violate chao right cha sia mundu umeo na netu aneni sie mundu usu na ewa na apologize na andu ange be ange a friend of mine mundu ume wenda obenwa chao kithekane ni brothers yake lakini tu ame aiye ndo ailobe na mulemabu o chao ndo ailo mubena kitheka chake ni ailo munenga mwanya no ailo mwitikilia onake ekale bano ndo nake ni wasiaiwe ni nyaku there is no way utonyo mutavya athi ko those are the issues na ingi no twende na kwithukisa na ku address ni kenda tu sisi tu matethi ata na ila mwabika baya ndwani muthutha cia ndwa angiata ukethia no ni mu mathuthia munenge miana ya utongo yukila tu kwika undu wambe twenda tukamatavia twina utonyi ange twina usomi twendete sukulu na twina akili tandu alangi na twina potential na tutonya kwa articulate issues tandu alangi tiwona utavya eta madamu wa Mumbune North niwe ekiata ayo namba ile ayo bakube usinda au mebau lakini I don't know ni chao kini aseni tambesa sia ingevie muno na niwe say you that time ndai na mbesa lakini uko ni watatie na nina yu ando ni mamo support ye muno ni matatie omunenga chao that opportunity lakini yu twende na ukoli ando katika ndoane na katika ijiji please ila mena mianya mutunenge na ithe tukeyumilia tukathi makanisa ni valasani sia chifu tukanena tuka articulate issues nikenda matumanye ona ithi tuyobo na nitutonya eka maundu tando alangi na tuyambia kilungu kitu no tuiye kana kati wasindu ila musomenda cnnd ni vamwe na maundu makwisiania na maundu ta mawo wibo no nene yeyo no wa muthelo kana HIV and o nini muthenya wa kokitana na wa muthelo ndi yonde ni chawa ndo kutavya mundu lo kusiaisi yu ingene no mutavyo undu wa mbele ombe alemavu ni tukumila valave na chathe cha kusherekea HIV and AIDS na undu wa kele una andumena mamunda monzu ni mavaya valuyeletawa in one way or another ko ni tukwenda kwasia maumile mabundewe na ando on the tafadhali sovia mundu wena chao wena mamunda monzu ndakekwe violence gender based violence ila ngwasia na ondo longe ni maile onamo kusoma ovo wa HIV and AIDS ekwata na wata na mundu atonya kwisia ata na ketha kwa bahati nzeo kana nthuku ni wakwatiwe utonya kwikata how do you idea to kunywa ndawa in the right direction na utonya kwisia ata nikenda tuka infect mundu unge kana ndoka reinfect other people ko na also ando ala meta wa offices siana isu sieta offices na sio ni sievo na sio tu ya cia na mo matethewe mambe project itonyo utonyo matethia kwanzie makanengi na tutaumalukite kana tutaminite kilungu kitu twende ni wa mithena 16 ya kukitana activism ya gender based violence kana musesia nila tumeta kauya wakime vai kwa kikamba nitawa ndo lilikania ndo alama tusesia nendo malilikania tafadhali muika violate akamaitu mu masovi tuna maitu makemeke hata masovi we na manengwe haki siao muika violate their rights na please wona mundu kwenda umeka nae kana no kwenda violate rights yao no seo o report katika polisi kana ukio tutavieta blink tuone kana ni atua eva tutonya kwikata tutonyo kosa nuno netukwateanie na serikali itu na nini sinondo serikali itu na agenda nse ya kwenda utethia cia andu mena disability nini sineme kwithukisia na neme utethia kenda ve mundu kuviolate in one way or another na ikulia kwa ya muthia ni message iba wenda kutie ya musesia yulwa maundu makonetie mwanya wa andu ala mena mamutha me mwana vamwena aka ndini wa maundu makonetie utongoi nye nenda kwasio undu wambe tafadhali maumelie andu mena aka mena disability undu wakele manenge imeanya mesieni yao na momane na chao na oneni na utongwe na tuabika katika maofisini na momande kweta andu ala
tando alangi na kenda ve unyubani katika committees sie na ko yandoane mwikamatie chao mwikamatie tina na mo maumele ni kenda na mo meke hata ni kenda na mo participate in public participation with kila kindu kila kikwekeka mevo ni me participate na ni meka hata ni manengwa mianya as much as possible na ndiko ya serikali na yota tafadhali file up 5% ito muto nenge procurement opportunities ila sie the 30% ito ya disability tunengwe nikenda na ithe tutukume tumande mbesa tutonye kuitethia na ando ala mena ciana ciena mamunda monzu tafadhali muikaibithe itwawe sukulu itwawe katika assessment centers itwawe civitale sieko assessment mu nikenda mukwate card KUMA the National Council for Persons with Disability nikenda nayo serikali eyeka kila kitu ya budgeting ukethia twinthini na twisikietwe ya ndomeana sawa sawa na indi muvye mwana kwa KUMA TV ni kwatia musesiani wakwata ni kanai wavikia kwithiwa wisomethia alama atusiaisia yulu wa maundu makonete alame na Mamutha me mwana vamwe na aka na indi chamuthia unokwenda umukwata wa yu undu wambe utonya utukwata katika Ministry of Agriculture vava kuwe na police station room number 6 woka bau no twithia bau na ni asia ni wa screen namba yakwa ya simu evau vamwe na simu ya obisi evau nye ndivitha simu yakwa nondo nyene mutongoi ana you can ask me any question you can wenda upartner na ithwe no ututavie tutonyo upartner hata nikenda tuthukume andu ame na Mamutha monzu sawa sawa muvye mwana kwa kuvika MUTAI TV na indi musesia muvye mwana kwa kukwatia ni tunthini wa kilungu kito valatwa nene ya maundu makonete akisia akavamwe na alame na Mamutha me mwana na undu wa musesia utona kwithi uyu matethia onamo matetheke ungua ikundi ya Blink ila hithinikia maundu na indi muvye mwana tukuma nengi vaya mwendo ni wa saa 3:30 thini wa mesa itu ya vilingi wa movo kwa oyu tiwanesanye nitawamasi wa kitakana ni na Kennedy Olani we mweni wito muthenyani wa umuthi. Asante sana. Ino ni MUTAI TV.